Dilai polis tumpen puthot heliamu lapen ahom kinep pontulong. Balipathara long Viksit Bharat Sankalp Yatra Jaime ke paman pon. Hanboka LP School Hemalong NSS lapen NRL Hospital atum chelang petpen akijoy si kelang jaime ke paman pon. Carbino Life Prime Time Birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjiponitha. Matijong ni phaing koira trokarni Dilai Police Station ang kangki parlopon Lahorijan Petrol Post along kaiki ki paman pon ver naka checking asai ki deng pon bomahut ihum Swift Desire gari along heliamu pen helia home kinepon long. La solong bang photum police rideng kachingnang pon check arideng atum pen tangkas tame lakhini sose kinepon abirta kiribdun long. Bokajan SDPO ke Japon ateng pen Lahorijan Petrol Post National Highway thongkebra truck aduwar pialong hipaman pon naka checking along C20 Central Reserve Police Force CRPF Bokajan along Assistant Commandant Ravi Gill Dilai Police Station OC lapen Lahorijan Police Staff atumpen kedamtang matijong chikloni phai inkoira trokarni ajo por phai kebra pikep apor malom ukrul pen silcharanat kedam jipu ihum registration number kave Swift Desire Caravan Honthe Mimi Pura Khangdun Cheklum Bangso long kiri ka kuruk pon bomahut jarong alo along pen hele .38mm pistol pen 12 round magazine hini anparta 38mm hele amu kereng long pon long Labang solong bangpho tum raikom sai khere deng chingnang ponlo ari deng pen tangka sitame lakhinira suri trokebra troksira pharo phora kep atangka an long ponlo kachingnang dun check abang photo mamen lake uzan tarapur kachararong amikar jainal udina sopo arta inkoira trok Muhammad Farooq Ahmed uzan tarapur kachararong amikar jainal udina sopo arta thongkebra hini Muhammad Mufis Udin Uzan Tarapur Kachararong Amikar Samsun Jamal Asopo Artain Koi Badur Udin Lakhahini Manipur Kachararong Amikar Rahim Udin Asopo Arta Pikep Raisi Muhammad Abdul Malik Lapen Uzan Tarapur Kachar Lalangarong Amikar Nazir Amer Asopo Abdul Sahib Pusi Pangthek Ponlo Police atum bangpho phamtami IPC aron atanga tengpen case pabon ponsi kene ponlong arisin tangka lapen gari sitame chipari deng ponlo Bokajan penanan terang Karbing Long Live. Matijong chikloni phaing kora troksiani lakhain kora hini sarupathar MSC constituency angkang rong kimialong Bokajan Development Block atumpen chipatir pi ponsi Viksit Bharat Sankalp Yatra jaime ke paman pon. Labang so jaime sarupathar VDC chairman Silarson rong pia hin pensi me chipahim phu ponlo. Bangso melong aluhi sarpua manpen MP Horen Singh Be Chitong Dunlo Lapen aluhi manpen Health and Family Welfare Joint Director Dr. Borsing Rongpi Dr. Dibojit Deori BDO Manjulata Ronghangpi Lapen Additional Magistrate Saiki Kesop Atum Chitong Dunsi Jaimek RDP Dunlo Mayalong Health and Family Welfare Joint Director Dr. Borsing Rongpi BDO Manjulata Ronghangpi Lapen MP Horen Singh Be Atumpen India PM Narendra Modi hinpen kidukilak kadure bet arat lapen kaduka vephan matha ponsi ason pen ason avar sai mate scheme lapen kachin thura sai deng ponlo lasira tumpen ta kachirok tok pen lahaya var sai kichu enduna phan tebok het Bokajan Development Block along humri ignon lapen lason si kapre kasai kam along tame avar sai doji Lasti Aadhaar Card Ayushman Bharat Card Haihui Chiselam Dun Repnang Jipusi Klardak Pen Than Paje Mi Ponsi My Mission Pen Pachun Ponlo মন্ত্ৰী ভাৰতবৰ্ষৰ অমিত শ্বাহ দিয়া আমাৰ অসমৰ
মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বহুতবাৰ কাৰ্বি আংলঙত বা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত বহুত মেল মিটিং পাতিছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সান্তনা পোৱা আটাইতকৈ ভাল পোৱা প্ৰগ্ৰাম আজি মই পাইছোঁ কিয়নো ডাইৰেক্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে গাঁৱত আহি ৰাইজৰ কি অভাৱ অভিযোগ আছে সেই অভাৱ অভিযোগবোৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে স্বয়ং অফিচাৰবিলাকে ইয়াত আহি গাঁৱৰ ৰাইজৰ সন্মুখত থিয় দিছে গতিকে এই বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা সফল ৰূপায়ণ যাতে কাৰ্বি আংলঙত হয় ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত হয় ডিমা হাছাওত হয় তাৰ বাবে মই সহযোগ দিম আহিবলগীয়া দিনবোৰত Bukajan penanan terang Karbi Anglong Live. Matijong Chiklo Nipai Inkoira Trok Siarni, Lakha Inkoira Trok Duarbaguri MSC Constituency Angkang, Hanboka LP School Hemalong, Government Model College, Daithor National Service Scheme, NSS Uniratum Chipatirpi Ponsi, Numaligar Refinery Limited, Hospital Akirapen, Akijoy, Si Kachelang Ponavarsai, Rongara Pan, Kipajir Pon. Kidam tang Matijong Chiklo Nipai Inkora Sipen Inkora Troxy Arnian Government Model Degree College Daithor NSS Arwatumpen Waste Management for Clean India Pothipi KM Ponpen Hanboka Sarthe Teronarong Special Winter Camp Biponlu Bangsoja Mek Along Rong Rubalu Atoganu Kiter Care Ansitame Pangthir Pon Edlo Lapen Lu Charlio Sumaratumpen Pen Radatum Chirap Siroisi Inglonga Check Thudam Pen Dasbin Sitame Selam Ponlu Anparta tuwar krong thom kachetok along ansitame check pen pabong long ponsi plastic amokha ki pabi ponje phan sitame rongara retuma phan sik pitekang long Matijong Chikloni phaing ko ra trok siarni abangke ki jut siarni lo labangsoani Numaligar Refinery Limited thihek pen NRL Hospital along pen doctor atuma phan chingki chethan ponsi ki dukdat araratum aphan akijoy pen se kelang ponaja mexitame paman ponlong Bangso along bang trok sikep rakethom abang phu bang phiatum warsai kimi chu en ponsi akijoy pen se chelang dum longlo lapen dowai sitame akijoy pen long ponlo nilitum ladak chot kalisi break jam adima long an sitame program deng ponji lapen cleanliness drive sitame claim pon bom lang puta Daithor Government Model Degree College along Assistant Professor Anparta NSS Program Officer Dr. Drobojit Doyal pen than pon Lapen ke Hanboka Sarthe Teronarong Arar Tumsitame Lapusan Daithor Government Model Degree College Pen Cleanliness Drive Lapen Free Mobile Medical Camp Kibipon Thekapon Churo Loputa Ninje Ponenti আজি যোনটো এৱেৰনেছ হৈছে প্ৰায় মোটামুটি 70 মান হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া লাগিলে গভৰ্ণমেণ্ট আপোনাৰ ডেথৰ মডেল কলেজৰ পৰা তেওঁলোকে এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে আমাৰ এনএছএছৰ ষ্টুডেণ্ট তাহাঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ মডেল কলেজটো এডপ্ট কৰি পেলাই যে ইনিচিয়েটিভবোৰ লৈ আছে ইমান ভাল লাগিছে আৰু আমি বিকেনাৰায়ণ হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা আজি হেল্থ চেকআপৰ কাৰণে অহা হৈছে লগত মই এৱেৰনেছৰ কাৰণে আহিছোঁ আজি ধৰক গাঁওবোৰত থাকে বহুত বস্তু তাহাঁতৰ মানে নলেজটো থাকিলেও মানে বৰ এটা তাহাঁতে মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নাজানে গতিকে আজি সেই অপৰচুনিটিটো যোনটো পাইছোঁ আমি যে তেওঁলোকক ক্লিনলিনেছৰ ওপৰত বা হাইজিনৰ ওপৰত বা ওমেনৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থৰ ওপৰত সাবষ্টেন্স এবিউজ এলকহল এবিউজ এইবোৰৰ ওপৰত অলপকৈ মানে ধৰক বহুত সময় লাগে ন এটা টপিকতো বহুত সময় লাগে বাট কম সময়ত কেনেকৈ আমি তেওঁলোকক কথাবোৰ বুজাব পাৰোঁ ক'ব পাৰোঁ আমি চেষ্টা এটা দিছোঁ আৰু সেই সুযোগটো দিয়াৰ কাৰণে মই মডেল কলেজৰ আমাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতিক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু হয় আজি আমি 21 তাৰিখৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে আমি গভৰ্ণমেণ্ট মডেল কলেজ ডেইথৰ ফালৰ পৰা হানবকা গাঁও যিখন সাৰ্থেতেৰণ গাঁও বুলিও কয় সেই গাঁৱত আমি স্পেচিয়েল কেম্প এনএছএছৰ স্পেচিয়েল কেম্প আমি কৰি আছোঁ ইয়াতে ভলণ্টিয়াৰসকলে বিভিন্ন কাম কাজ কৰি আছে আৰু আজি আমাৰ শেষৰটো দিনত আমি আজি VK NRL অৰ্থাৎ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ NRL হস্পিটেলৰ পৰা তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াতে এটা ফ্ৰী হেল্থ চেকআপ কেম্প বহুৱাইছে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ আটাইখিনি মানুহ আহি ইয়াতে চেকআপ কৰাই আছে তেওঁলোকৰ আৰু তেনেদৰে আমি হেল্থ চেকআপৰ লগতে
আমি সজাগতামূলক সভা যিখন হেল্থ এণ্ড হাইজিনৰ ওপৰত সজাগতামূলক সভা পাতিছোঁ আৰু তেওঁলোক আহি ইয়াতে কথা শুনিছে আৰু আমাৰ VKNRLৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে আহিছে আৰু আমাৰ মাজত কথা কৈছে চিকিৎসা কৰিছে সকলো ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে চিকিৎসা নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Lakhang ko resi Borjan constituency along Matijong Niphai incorrectly Lower Hatola LP School Pathua Klamalong KSA Rongpi Rongthom Sub Branch Pen Chipatir PC Ningkan Kepen Krepo Arta Aphan Winter Marathon Race Biponlo SGB Gobin Kathar KSA Tiripi Dun Maipu Moniram Teron KSA Bokajan District Committee Maipu Longbir Singh Tiso Dihin Chunbang Waisong Rongpi KSA Dipu District Committee Chunbang Pritom Tisotum Alhiaman Pen Chetong Dunlong KSA Rongpi Rongthom Sub Branch Amaipu Thiang Rongpi Pen Lam The Chepaklang Ponke Rongpi Rongthom Lapen Tibok Teraya Rong Kipap Hiduna Sonsi Dolang Apotsi Paching Thor Aning Parung Pon Thekja Phansi Kimang Padoponlo Lapen Nelita Un Anke Klembori Ponji Pini Kadoka Wepen Bang Inko and Bak Chepati Dun Lapen Kiching Sianong E Klarhon Teron Hinianong E Chisong Teron Lapen Kethomanong E Lake Akrong Rongpi Aphansi Pipajir Ponlo Puta Than Nang Pachini Dun Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Pinia Birta Kalapansi Kang Ton Panalo Kardong